Oh, wis telung dino gak mangan ya Allah. Nasi goreng lontong ki mang. Allah Akbar, beneran ki. Kakak ngesak nih makan cuma pakai lontong doang. Duh, bisa rasanya. Kok pakai sesuatu ya? Pak, jenengan lapar toh, Pak? Kok cuma makan lontong mawon niku? Jenengan lapar dari kapan, Pak niku? Iya Mas, iki lho bar dikek wong kemang Mas. Lontong lawe kan Mas, Mas. Allah, urip kok ngene to yo. Sampean kelupuan toh, Pak? Nggih Mas. Eh, Sampean tunggu Gimana? dulu, Pak ya. Tak ambilkan sesuatu. Iki apa penake pakai nang wonge ya? Wis ngosak nih jane. Terus gak apa-apa wis. Iki ya. Pak, ini ada sedikit Pak ya. Semoga bermanfaat buat jenengan. Nggih Mas, Ya, alhamdulillah ya Allah. sudah sehat selalu Pak. Terima kasih orang baik. Ya Allah, alhamdulillah. Matur suwun. Apa iki? Cuk. Oh, asu.